जों तो खानाखा जोंनि जे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स बरक एवरी ईयर रिप्रेजेंट खायो स्टेट नेशनल लेवल but जों very unfortunate जों खानाखा जोंनि बर'नि खुबैनो स्टेट गभर्नमेंट ना बर'नि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बर'नि साक बाय बरक फाटार हावा थांगो स्टेट नो रिप्रेजेंट खायो नेशनल लेवल सो आरो बरक पाइको प्लाइंगबो फायो स्टेट गवर्नमेंट ने मुंसा रोल करे but still then बरकनि जे कैपेसिटी टंसा बरक थाङै फायो जों अर सिखा बरक बायदिनो मालायगै बरकनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने होते अंडर द स्टेट गवर्नमेंट जे आरो पार्टिसिपेट खाय पाइ फाइने रनो फ्यू अमाउंट बरकनो ऑनर खायजे फेलिसिटेशन खायजे सो ताकला जों नुखा बरकनो ऑनर रजागलिया without any notification borong ni 14 November 2025 ko kaisa notification faika je state no represent khane sports person ni rok form submit khai di hne jung tini director by malaika bo jung no mungsa detail rolia tumani bagai amuka sujak tong jung omo busi mananai chini students rok ni tribal welfare department ni scholarship ko problem ng every year tabok je sports person only bu ngai tango ani sungmung ke why only the indigenous people like students sportsmen from omtai ke suffer khaiga nang kana angsin tribal welfare department te chini tribal welfare minister nang sangamusu oro borok kini pasaja tagni haidino borok gobang ma chini youth rock drugs intoxication be borok involved but we are lucky that chini indigenous students rock borok sports borok participate khai state ni bumungte chini borok ni bumung kusu karai tong oro busi borok ka soga nai tong so so ma busina TSF borok ni loga sung full support khai sung tini director ba malai pro bo sung na mungsa salia so sung busi nya nai Saka ni sing pressure tongo to suppress the indigenous sportsmen and even the students sini clear message tong nai government state prati travel welfare department minister ng director ng stop playing TSF action na nai borok sona mungsa detail re apon chung busi na nai if borok ni o je fun borok ni je honor hoja ke TSF definitely chung amno nai nai chung tuma khaima and once again chung borok ni loge tongo and jaro tini sokpaya ra ni rono koi nai oro borok simi ngai tongo ni ro jotona phaidi then we will be more stronger and message someone clear to bosung bai kaha ke bokok saya so sung oro busina nai and ta honai omo kaisa tribal welfare department ni under the tribal obo ta honai sports culture te literature so oro borok saka je omo sports council roho jagai decision na nai so ani sungmung ke omo kaisa tribal welfare ni under so I think borok ni authority tongo borok tuma decision na nai naya so omo busina nai borok ni saka pressure tongo and omo na sung tini as organization chung phai chung nukha director asuk je non positively mane negatively chung je respond romani chung omono bo chung obo ta hanai chung nukha and kha khaye bas kam thai tang chung definitely haye ke TSF chung omoni step na nai sin mangkisa amole jamate general secretary